Mitsangana. Ino ataonao? Mitsangana. Tsisy marary zao koa. Mitsangana malaky mitsangana. En plus raha volaniko toa, la présentation. Je m'appelle Marie. Amplio quoi volaniko zay. Da amplio. Je m'appelle Kiki. Kiki va misoratsy eo. Je m'appelle Marie. Hein? Volaniko e, Marie. Marie. Tao mitsangana. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Kiki. Masonao mitampino. Je m'appelle Marie. Volaniko e. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Marie. Tao misira baka e. Etia misira etia. Je m'appelle Marie. Comment t'appelles-tu? Kiki. Tu ka olona nakory? Comment t'appelles-tu? Kiki. Tojika. Ela nampianarako zay. Tojika ora nanjia. Comment t'appelles-tu? Kiki. Então sora hataoko toy. Comment t'appelles-tu? Kiki. Zaho tsy manontany Kiki. Raha volaniko atao toro amplio. Hein? Zaho mivola amplio zay raha volaniko. Ia mivola ampoloko zay raha volaninao. Eka. Dao amizay. Dao hanteo. La présentation. Je m'appelle Marie. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fodé. Mahaiha. Louis. Moussa. C'est mon ami. Quel est ton nom? Mahai. Ya mahai fem sargegavao. Vos papiers? S'il vous plaît. Bonjour. Madame. Je suis. Monsieur. Kuruma. Yo ka Taïbe. Voici. Mon fils. Mamadou. Fa mahai. Ha. Dao iharaika amizay manao azy. Saka ivazavazanao. Iava gegeg. Ha! La iano koa naparako ty hozako. Vozaka aho koa. Sanabavany io. Fampianarako anao le hanjala mbo tsy mily tsantsainao. Mivazay vai. Aki. Kiki. Ino raha ataonao toy? Hey. Vakio raha pamakiko anao ty. Azafady koa. Iha manao akory? Lambosiko zay koa. Isi nitako pianaso manao toy. Ay nene. Iha koa e. Kam tsapatsapahy. Iha geg. Hey! Sako nahitako olo geg manaky marina koa zao. Raofo koa. Ana luluzana dido, chmila fasis kido, manday tadido. Ana luluzana dido, chmila fasis kido, manday tadido. Karate akujenga kulora mitu situ tepo shiro chikanjwani kwa shambi meu. Karate akujenga kulora mitu situ tepo shiro chikanjwani kwa shambi meu. Isira tena we